Jesmo li se smjestili? Udobno se smjestite, ovo će potrajati. Tako. A sad, svjetlo, mrak, Draginja, malo svjetlo. Hoćemo li da šta ćemo, kako ćemo, lako ćemo, jel tako? Tako je. Možda. Ja sam Milan Nedić, narodni neprijatelj. Ja sam Milan Nedić, armijski general. Ups! Ajmo i ovo na novo. Ja sam Milan Nedić, predsjednik vlade za vreme nemačke okupacije, kolaboracionista, kvisling, avetinja i sramota za srpski narod. Ja sam Milan Nedić, armijski general. I zvali su te srpska majka. Ups! Rekla je sad će skinti gaće. Ups! Ispod tetka me teče tetka. Ups! Idemo opet iz početka. Lupaj, Draginja. Ja sam Milan Nedić, predsjednik vlade za vreme nemačke okupacije. Ja sam Milan Nedić, kolaboracionista i kvisling. Ja sam Milan Nedić, saradnik Nemaca i Četnika, najvećih zlotvora moga naroda koji je pola Srbije obukao u crninu. Ja sam Milan Nedić, armijski general. I zvali su te srpska majka. Ta je majka zauvek uspavala samo na banjici i jajincima 80.000 svoje dece. Majka! Ja sam činio sve što je u mojoj moći da spasem svaku srpsku glavu. Se neki, a? Nemoj tako, majka, nemoj tako, ko Boga te molim. Znaš li ti ono istinitu anegdotu iz moga kraja? Nemoj me ti više branit, ko Boga te molim, znaš li to? Takva si ti majka bila. Čuješ, majka? Lupaj, Draginja. Ja sam Milan Nedić, armijski general. General! Kakav si ti general, kada je tebe kralj ražalovo iz 41. a? Nemoj se ti meni tu krivo predstavljati. Briši, Draginja, gde god je napisano ono general. Piši. Ja sam Milan Nedić, predsjednik vlade za vreme nemačke okupacije, kolaboracionista, kvisling, avetinja i sramota za srpski narod. Ja sam Milan Nedić, armijski general. I zvali su te srpska majka. Rekao li ja tebi, majka, da ti je bila čer, a? Koja? Ona što se udala za Hrvata, Anđelija. Tražila da te vidi. Napisao sam joj propusnicu, pitam šta hoće. A ona veli da ga ispljujem i da mu rečem da sam ga se odrekla i da me je stid što mi je otac. Veli, jedino je teži to što se roditelj ne bira. Ups. Šta si učutala, a majka? Majka, jadna ti majka. Kaže ti šćer da će ti moravac na grobu zaigrat. Viš kakva su današnja djeca? Da ona kaže, molim ja tebe, da je sramota svakog zaloga hljeba što je s tobom pojela, razumiješ? Ja to, brate, ne razumijem. Pa da si najcrnji, roditelj si joj. Još pita, gde će ti duša? Meni je savjest čista. Ajde! A što si bego onda, a? Što smo te vatali po Austriji? Ne bi ti to, sinko, razumeo. Sad si rekao to, sinko. I nemoj da te Guja ujede. Jadna mu majka ko se tvojim sinom ima zvati. Ne bojim ni smrti, ni batina. Nemoj tako, majka. Nemoj tako, ko Boga te molim. Još je ostalo da nešto rečeš u desetericu, da ostaviš amanet Srbiji, potomstvo i svečano krepaš. Ajde, znam ja takve rodoljube
i rodoljubice. Šta ti znaš o rodoljublju? A šta ti znaš o rodoljublju? Ja znam da sam se 4 godine udrio i vukodolio, da sam gladan, ranjavan i ranjen gladovao, to znam. A ti si se narabuda po Beogradu o okupatorskom kruvu i ruvu, to znam. A znaš li ti? Da si pregazio Albaniju, da si učesnik dva rata, rke koke, za velikosrpske, hegemonističke i buržoaske ciljeve. I to će ti biti uzeto u tal, majka, ne boj se. Samo mi još reci da su tvoje trupe vraćene kad su bile 4 km od Sofije. I to znamo, majka. Sve mi znamo. Sve? Volio bi kad bi znao da otpjevam svoje jao. Jaoj! Slušam. Šta gospodina zanima? Gospodina zanima sve. Od dana kad si rođen, pa školovanje, pa saradnja s okupatorom, pa saradnja sa Dražom Mihajlovićem, pa saradnja sa dva nenarodna režima. Pa ima toga, majka, ima toga. Sve sam ja to vama, gospodine, rekao, bar 20 puta. Neka, majka, neka. Opet ćemo mi tebe saslušati sa dužnom pažnjom. Jer tako, Draginja? Sa dužnom pažnjom. Da lijepo rečeš da si narodni neprijatelj i izdajnik. Eto, potpišeš to i miran si kolenja pita. Eto. Ja to ne mogu da potpišem. Šta ti to, majka? Ne možeš da potpišeš. Ne mogu da potpišem da sam izdajnik svoga naroda i narodni neprijatelj. Ajde. I baš ne možeš. Gospodine, ja sam vama sve rekao. Nema ni jedne činjenice koje se sećam, a da je nisam rekao, da nije ušao u zapisnik i da mojom rukom nije potpisana. Osim da si izdajnik i ratni zločinac. Osim toga. A to nećeš da potpišeš. A to ne mogu da potpišem. Govoriš. I baš ne možeš. Piši, Draginja. Dana. Postavi malo praznog mjesta za datum. Koristeći nepažnju stražara koji su ga sprovodili na saslušanje, narodni neprijatelj i ratni izdajnik Milan Đ. Nedić izvršio je samoubistvo tako što se, recimo, otrgao od stražara i bacio kroz prozor. Čekaj. Kroz zatvoren prozor sa 3. sprata. Je li gotovo? Alaj sam se nakupio stida, aj gledaj curu kako ga se skida. Ili, majke, šta ti misliš? U koliko sati se to desilo? Ne mislim na ono što skida donji veš, nego na ono o beton. Sinko, ja sam rođen u Grockoj. I tamo seljaci imaju običaj da kažu nešto što bi se tebi jako dopalo. Seljaci u Grockoj vele: plašiš babu debelim kurcem. Gasi, Draginja! Mrak! Niko vama, gospodin Aćimović, ne spočitao da ste niti nelojalni Rajku, niti nesposobni. Jednostavno, komesarska uprava se nije pokazala dovoljno valjanom. Izvolite sesti, gospodin Aćimović. Izvolite sesti. Vidite, banditizam se širi, sve više nemačkih vojnika gine. U početku su dobile vojne mlekarđije poštari, sad se i to menja. Sve više ljudi u šumi. Izgleda je ta harizma gospodina Mihajlovića veća nego od onoga što smo pretpostavili. A i komunisti su sve jači. Izgleda je tačno da Srbi ne podnose policijske države, zato vidite u Berlinu smatraju da bi trebalo pokušati sa civilnom vladom. Razumete? Shvatam. A ja ne shvatam. Vi ste sebi, gospodin Aćimović, naopak narod. Dok sam studirao ovdje, mislio sam da sam vas upoznao, sad opet ništa ne razumem. Na što mislite, gospodine? A to da neko ubija mlekarđu s leđa i pobegne u šumom i onda sa otmostu pobijemo 100 Srba. Tu je račun čist, ja doista ne razumem.
To nisu radili Srbi, gospodine, već ubačeni agenti. Jermeni, Hrvati, Turci. Dakle, ko bi po vašem mišljenju bio najsposobniji i najsigurniji da preuzme za sebe odgovornost za stvaranje civilne vlade? Ja vam, ako sem želite vas, da... a razume se, vi to ne možete. Malo ste me zatekli, gospodine. Da skratimo, gospodine Čimović, mi znamo ko će da biti. Ko? General Nedić. Isključeno, gospodin, apsolutno isključeno. Zašto? Dalo bi se nabrajati bar 10 minuta. Mislite, nema dovoljno kredita kod naroda? Ne, naprotiv, od svih ljudi koji su ostali u Jugoslaviji, on je pouzdano najumiljeniji, najcenjeniji, on je heroj prošlih ratova. Direktan potomak čovjeka koji u prvom srpskom ustanku prvi ubio Turčina, sve to stoji. Pa, u čemu ne da problem? U njemu, gospodine, u njemu. Najuriće nas onog trenutka kad mu to predložimo. Ja ne znam koliko vi poznajete situaciju, ali čuli ste zapisa. A kako da ne? Bili su najbolji prijatelji, ipak Apis nije uspio da ga uvuče u zaveru, rekao mu je: ja ne ubijam svoje kraljeve, ne potkazujem svoje prijatelje. Pa? I što ostalo, vi znate da je njemu nuđeno da bude vođa puča 27. marta. Pa je odbio. Pa? Hoću da kažem, radi se o časnom čoveku, vrlo starom, koga politika ne interesuje. On je jedini Srbin koji ima sve ordenje i Kraljevine Srbije i Jugoslavije, ima taj ordenje za 3 mundira. Sve svoje vojne ambicije on je živeo, bio je ministar vojni i načelnik generalštaba. I ministrom Mornaricem. Da. Njemu niti je do vlasti, niti ga to interesuje. Pa? Uostalom, gospodine, on je pre samo 10 dana u eksploziji magazina municiju u Smederevu izgubio sina jedinca, trudnu snahu, jednogodišnju unuču. On je slomljen čovek, gospodine. Za nas Srbe to je ogroman gubitak. A za koga nije? Gospodine Čimović, izgleda ste vi našu odluku da neće biti predsjednik vlade, shvatili su više lično. Gospodine Čimović, pa mi vas i dalje volimo i dalje trebamo, o čemu sujeta. U Berlinu smatraju da je general Milan Nedić najpogodnija ličnost za predsjednika vlade i tako će i biti. Pitanje ne prihvati, jer tu se apsolutno ne uzima u obzir, razumete? Ima tu, znate, gomila razloga u koje vi i ja nikako ne bi smeli da ulazimo. Zbog čega? Zašto? Krošta Nedić tako treba. Počeo od suštinskih razloga, pa sve do toga da mu, na primjer, lepo stoji uniforma. Vidite, ovo je vreme operete, gospodin Žimović. Pola Evrope, cela Evropa ima lidere uniforme, počeo od našeg Firera, preko Staljina, Hortija, Petena, no, da ne nabrajamo. Dakle, nije moje, još manje vaše, da pitamo zašto Nedić, da li hoće, uostalom, da vi znate i šta mislite, zbog čega je general Milan Nedić jedini visoki srpski oficir koji nije došao nemačkog zarobljeništva? Slučajno? Slučajno? Hajde, molim vas. Dakle, moje je, a naročito vaše je da se to dogodi što pre sutra. Nema tu hoće, neće. Da li me razumijete? Uostalom, vidite, mi znamo da je on izvjesnom doktoru Dragoljubu Jovanoviću rekao da bi radije postavljeno bio običan redov, nego kod Firerom general. Znamo mesto gde i kad je to rekao, ali u Berlinu smatraju da je general Milan Nedić najsposobnija ličnost ovoga trenutka da bude predsjednik vlade i tako će i biti. Ende, kraj. Gospodine, on je u teškoj žalosti, kažu da danima nije progovorio reč ni sa kim, nikog ne prima, pa tako da... Neće moći da odbije grupu neviđenih Srba koji će doći da mu izraze iskreno saučešće, zar ne? Da. Kad želite da vas primi? Mislim da Čimović, nas dva se ipak ne razumemo dobro. Neću ići ja, ići ćete vi, gospodine Čimović. Da ga ispred grupe neviđenih Srba molite da se prihvati ovoga što mu nudimo. Istini za ljubav,
Nemačka komanda nije bila baš najzadovoljnija vašim predlogom da to bude general Nedić, ali ste vi uspjeli da nas ubedite, razumete? Jedva ste uspjeli. A gospodine Nedić u ovom trenutku najpogodnije lično da spase ono što se spasti da, jer ako se ovako nastavi par mjeseci i Srba više biti neće, razumete? Slobodni ste, gospodin Ćimović. Ako ipak odbije... Ako odbije, to znači da nije pravi patriota. Ja sam mislio na konsekvence. Konsekvence. Ćebe pod mišku, pa u zarobljeništvo. Zašto bi se razlikovao od ostalih srpskih oficira? Ali ako i pored svega toga... Ako i pored svega toga odbije, vi sigurno nećete biti predsjednik vlade. Zbogom se Ćimović. Od zakletve gospodina Ćimoviću koju sam dao, može da oslobodi samo čovjek pred kojom si mi položio. Kako blaženo počivši kralj Petar I mrtav, dodakle nemoguće. Iz Hrvatske, gospodin generale, iz Hrvatske stiže toliko leševa da se po njima može prehodati Dunav. Na Kosovu i u Bosni nije ništa bolje. Ovdje Nemci ubijaju 100 za jednog. Prištarite Boga radi. Ostavite Boga na miru, Ćimoviću. Uzeo mi je sve što se uzeti može. Ni on, ni hiljade drugih ne bi stradalo da nije bilo ludi tikava na ramenima. Da nije bilo ludog Simovića. Šta budala učini zbog jednog ordena, sad on tu lentu šeta po Londonu, dok ovdje narod gine na kvatove. Simoviću. Ni do nosa ti video nisi. Zalude ono dete poveo i njega sa sobom. Odvojio glavu od tela, krunu od naroda. Kao da nijedna svetska labuka nije mogla bez nas Srba. Oće pile da brani pevca od jastreba. Ludi Srbi. Ludi Srbi. Upravo zato, gospodine... Tu priču smo Ćimoviću završili. Ima među vama i mlađih i sposobnih. Nema, gospodine generale. Nema omiljenijeg. Jedino će vas narod. A šta će Srbiji mrtvac za predsjednika? Anđelija kćeri, isprati gospodina. Izvolite, gospodine. Hoćeš da ti skuvam nešto? Čajnik i kafu. Moraš nešto. Kako je mati? Kako može da bude? Onesvesti se, pa se osvesti, pa bude svesna sve dok se ne sjeti šta se desilo, pa se opet onesvesti, tako sve u krug. Ali nemoj da brineš, tamo su Branka i Desanka. Idi ti tamo. Neka bit će ja još malo s tobom. A da pođeš i ti sa mnom. Ma bi to bilo lepo. Što, majka bi se obradovala, ja sam joj tako nešto već nagovestila. Nije lepo, kćeri, dobijate iznuđene oproštaje. Nema ona tebi šta da prašta, to ona sama kaže. Imajte kako ima. Sama vas je podizala, sama sahranjivala, a ja sam trčao za karijerom od Negotina do Ljubljane. Bože moj, tata, šta je to tako strašno što se ne može oprostiti i to po tvom mišljenju? Kako šta je? Pa tvoja mati ove godine slavi 20 godina samoće zbog moje karijere, a ja sam poraženi general u okupiranoj zemlji. Tako da je žrtvovanje tvoje matere postalo besmisleno. Ali tata, vi se čak niste ni zakonski razveli. I to je jedna od žrtava tvoje matere. Sirota tvoja mati, ko da se kamenjem na gospoda bacala. Tata, ja ću sada uzeti tvoj šešir i ti ćeš poći sa mnom. Nećeš, Ćeri, nećeš. Idi ti. Da idem ja. Nisam ti rekla,
Javio mi se Josip juče iz Osnabrika. Jedini je hrvatski oficir koji je odbio da se vrati iz zarobljeništva. Pisat ću mu sutra. Pa janog si ti čoveka izabrala. A pozdravi ga. I pozdravi Žiju. Kaže joj da se ne da. Kaže joj da ni meni nije lako. I da nije bilo ono koliko stanica, toliko Anica. Uzeo bi čak pepela, rekao je pred prag i posao se pepelom po glavi. Vrati to, Anđelija! Da idem ja. Idi. I doći ću ja sutra. Tata, ti valjda nećeš prihvatiti, mislim... Nijedan Nedić nije bio izdajnik svoga naroda. Tvoj otac neće biti predsjednik okupacione vlade. Ako ti je muž sačuvao obraz, pa i otac će te. I šta je to vojnička čast i da ste vidjeli lični ordonans kralja Petra i bliski, rekli bi se veoma bliski prijatelj kralja Aleksandra, sve to znam i u sve to vidite prosto insistiram da se prihvatite ponuđenog mjesta predsjednika vlade. Gospodine, ja sam vama objasnio. Sve se to ako dozvolite patetične fraze koje bi ja i mogao da prihvatim da je vaš kralj u šumi, a ne u Londonu. On je još dete. To će dete upropastiti, istrebiti narod, moji generale. Jednostavno ne mogu da shvatim toliko količinu infantilnosti i odgovornosti. Molim vas lepo, on preko radio Londona poziva svoj narod na otpor, a mi ovdje upijemo 100 sa jednog. To su Churchillovi proglasi, ne njegovi. Pa baš zato bi trebalo da se prihvatite ovo što nam nudimo za sveta. Prihvatite, vojnik ste, valjda shvatate da nemačke trupe imaju i važnija posla i pametnije mesto za rat nego što je to Srbija. Prihvatite se ponuđenog, sredite stanje u svojoj Srbici i za 10 dana nemačke trupe će biti na istočnom frontu zajedno sveta. Ne osjećam se ja sposobno. Sposobni ste kako ste sposobni. Dražu Mihajlovića pozivate kao svog generalnog štabnog oficira. Vaš autoritet kod njegovih ljudi još neće naš. To je ne samo jedna vaša reč i pola njegovog ljudstva će se vratiti iz šume kućama. A o borbi protiv komunista valjda nas dva ne treba ni da razgovaramo za ime sveta. Gospodine, ja sam samo pred 10-ak dana izgubio jedinca sina. Znamo, unuče, znamo. Znamo, moj generale, znamo. No, bojim se, moj generale, ako ovo odbijete, da ćete izgubiti i narod. Narod. Šume pune, komesari belosvetski vršljaju po Srbiji, vi se prenemašate. Pa zar vi zaista mislite da će komunisti, ako mi ne do Bog izgubimo ovaj rat, dozvoliti to vašem infantu da se vrati iz Londona? Ajde molim vas, i komunisti i Englezi će u ovome ratu igrati do posljednjeg Srbina. Za njih nema ništa sveto, a oni za žrtve ne pitaju. Ova Smederevska eksplozija, to je njihova diversija. Kako? Pa zato nije samo zapaljivanje zbog vrućine, to je vaš zvanični izveštaj. Zaime sveta, samo zapaljivanje u tvrđavskim ladunima gdje je temperatura uvek konstantna, pa to i osnovci znaju, vojnik ste, zaime sveta. I šta je rezultat te diversija? 4000 mrtvih Srba i nekoliko desetina Nemaca. A do odmazde nije došlo samo s toga što jednostavno iz tehničkih razloga nismo bili u stanju da pobijemo 20.000 srpskih talaca. Zato je zvanični izveštaj samo zapaljivanje. Samo zapaljivanje. To je, molim vas. Ma ne možete vi u takvom omeru ratovati sa nama zaime sveta, generale. 10 naših, 1000 vaših. Ura! Karađorđe imate na 100 za izvoz. A Miloša Obrenovića? Zar zaista Miloša Obrenovića nemate u ovom trenutku niti jednog ko se ne dići? Niti jednog? A ono mi sada potrebniji.
Potrebniji nego ikada, potrebniji nego onda. Jeste li za piće? A ne, hvala. A jeste li za mjesto predsjednika vlade? Hvala, ne. Ja zaista jednostavno ne razumem ovaj naš razgovor, to je potpuno kontra, ako ja imam imalo pametno sam čovjek. Trebalo bi da bude potpuno obrnuto. A vi bi trebalo da govorite to što ja sada vama govorim, a da ja odbijem svaku mogućnost da Srbija sada u ovom trenutku ima svog predsjednika, svoju vladu, ajme sveta. Tako bi to trebalo da bude, moje generale, da preko puta mene ne seti naopaki Srbin. Gospodine, ja sam vama rekao, u Srbiji ima i mlađih i sposobnih od mene. Ako dozvolite, moje generale, te procene ipak donosimo mi. I reći ću vam još nešto, vojnici smo obojica. Ja hoću da vas upozorim na konsekvence u slučaju ubijanja. Vi se neće samo konsekvence prirode, razumete? Mislite na internaciju? Apsolutno tako, moji generale. Ako odbijete onoga trenutka kad isićete na ova moja vrata, vi ćete biti nemački ratni vojni zarobljenik sa svim pravima i dužnostima koje taj status sobom nosi, zar ne? Ne treba da vam napominjem da nemački ratni zarobljenici i vreme profote u Nemačkoj. Četkica za zube, pribor za brijanje i aspirini. I mi konja za trku imamo, moji generale, i mi konja za trku imamo. Da se blago meni nas dva okanemo nadmudrivanja i nagovaranja. Jednostavno, hoćete li vi da budete predsjednik vlade ili ne? Bojim se, gospodine. Da ili ne, Gosenedić? Ne, gospodine. To se kosi sa mojim moralnim načelima. Ja to ne mogu da prihvatim, da se ne nadmudrujem, gospodine. Vrlo dobro. Vrlo dobro, znači ipak će biti sve prema pretpostavljenom. No, u tom slučaju ću ja sada vama da pokažem nešto nalike na vašu četkicu za zube i pribor za brijanje, moj generale. Ali pre toga, moja časna vojnička oficirska reč, da je sve ovo što ću ja sada vama govoriti istina i samo istina. Ovdje reč nemačkog oficira nešto znači. Obratite pažnju na ovaj dokument, molit ću lepo. Evo je potpis gospodina Ribbentropa, desno Führerovo lično. Muzej i kolekcionari davat će za ovaj dokument jednog dana silne novce, verujte mi na reč, uostalom kada sve čega se Führer dotakne svojom rukom. Dakle, uz moju reč i ovaj dokument, nadam se da će biti dovoljno. Vrlo dobro, vrlo dobro. Idemo dalje. Ova sekcija vam je, nadam se, dobro poznata. A sad idu mala, detaljna objašnjenja. Ovaj grad ovdje zvaće se Prinz Eugeburg. Leži na ušću Save u Dunav i dominira Sremskom i Bosanskom ravnicom. Planina iznad njega zove se Avala. On ide pod kontrolu hrvatskih vojnih trupa kao i predeo pod nazivom Mačva. Oblast na jugu do grada koji se za sada zove Kragujevac, a kome već u Sofiji traži adekvatno ima, zamislite, molim vas, predložili su Augsburg, da je Führer naravno sebi nacional. Taj deo ide Bulgarima i dolazi pod kontrolu bugarskih vojnih vlasti. Sandžak ide Albaniji, Vojvodina ide Mađarskoj, Srbije ne postoji, moji generale, ne postoji. Nama je ovaj predjel ovdje za sada apsolutno geopolitički nezanimljiv. Naše trupe, Gosenedić, moraju biti na istočnom frontu, moraju. Eto kako vam je pogača umešena. I nećete vada dozvoliti, Gosenedić, da u toj pogači bude i vaše kvasca. Gosenedić, moj generale sajma sveta. Gosenedić, fantastično. Ovdje će dakle još i vekovni obožavaoci, Albanci, Bugari, Mađari, Hrvati, šenlučiti do mile volje, a za to vreme će general Milanenić mirno igrati šaha u oficijskoj kantini zarobljeničkog logora u Osnabriku. Napolje.
braćo i sestre, govori vam vaš brat, armijski general Milan Đenedić. Govori vam iz dubine ljudske duše i srca, čestito i pošteno, tako mi Bog pomogao. Aprila mjeseca ove godine izgubili smo slobodu i državu, a sada nam prijeti opasnost da izgubimo i narod. Našom zemljom čuje se lelek, jauk i plač. Ustao je brat na brata. Pitam vas, zar nije dosta prolivanje srpske krvi, nego su čak braća udarila jedan na drugog? Hoće građanski rat. Nešto što je najstrašnije. Kao da zla kov gura srpski narod u ambis. Kao da hoće da se ostvare reči naših neprijatelja. Drumovi će poželeti Srba, ali dogod je srpskog čistog, narodnog razuma, naći će srpski narod svoj pravi put. Da se među sobom ne istrebi, da zavlada mir, red i rad, da združeni sačekamo svršetak rata pod zajedničkim barjakom, samo sloga Srbina spasava. Šta mi možemo danas da učinimo? Ništa. Danas se vodi okršaj najvećih svetskih sila, a mi smo zrno peska u uzburkanom svetskom moru. Ne možemo mi tu ništa ni pomoći, ni odmoći. Nemojte da se petljamo u tuđe stvari, jer ko se petlja u tuđe stvari, najčešće izvuče deblji kraj. Osnovao sam vladu narodnog spasa, rešen da srpski narod povedem pravim, narodnim putem. A to je da gleda svoje interese i da se kloni samouništenja. Milane? Znao sam da ćeš doći. Znam i zašto si došla. Milane, decu mi u ovo ne uvlači. Sedi, Žiljuka. Nemci ne mogu da pobede, jel da? Ne mogu, Žiljuka. Još se nije probudio američki džin, ani sibirski medved. Decu mi u ovo ne uvlači, ko Boga te molim. Ne brini, Živka, neću. Koliko dugo nisi bila u ovoj kući? 20 godina. 18 godina, 6 mjeseci i 14 dana. I šta ćeš sa tim, nesrećniče, sam kođeram? Ono što mi je činiti. Znaš li u šta se upuštaš? Živka. Znaš li da žrtvuješ i život i obraz? Znam. Englezi ako dobiju, dražat će me politi katlanom, posuti perijem i tako šetati Srbijom. A komunci ako dobiju, napravit će od mene sapun. I baš se moralo. Jeste, Živka. Moralo se. Što baš tebi ta čaša da se zalomi? A Bog zna. Milane, decu mi ovo ne uvlači, njihove ti sreće. Pa je Živka, neću. Neće one hteti tebe da ostave samog, Anđelija posebno. To je moja briga, ne brini. Milane, kako si? Kako si? To sad Bog zaračunava i udara kamate.
Nema on tebe zašto da kažnjavaš. Ima, kako da nema. Ostavio sam te samu sa 5 dece. Milane, ostavio si mi sa našom decom, sa mojom decom. Tebi je sigurno bilo teže. Ti si bez svoje dece živeo. Možeš li, Živka, da mi oprostiš? Ko je Živka? Da sudi i da prašta. Hvala ti, Živka. Hvala ti. Hvala, Živka, hvala. Idem sad. A, bata... Oprosti. Izvini, molim. Ja ovakvu batinu sliku nemam. Ide, Milan. Deci da sam bila, ne govore. Ovo znamo samo Bog, ti i ja. Neka ti je Bogom prost. Tata! Ima li koga? Tata! Tata! Kako si mogao? Šta kako sam mogao? Kako si mogao da pristaneš? Lepo. Ali tata, to su okupatori, to su razbojnici. Kako se usuđeš tim reći? Tata, to su izdajnici. Prag ove kuće za tebe i tvoje sestre ne postoji. Kako si mogao? Marš napolje! Kako? Marš napolje! Je li ovako dobro? Idem sad. Čekaj, stani. Stani, Živko. Rekla si da ovakvu batinu sliku nemaš. Uzmi je, Živko. Uzmi. Jadna nam majka. Jadna nam majka. Prvo, nemojte da razgovarate sa mnom tim tonom, ja nisam vaš posilni. A drugo, tamo je ubijeno 7.000 Srba. nemojte da me prekidete za ime sveta i nemojte da mi upadate u reč, gospodine. Na gimnazijalce. Prethodno je pucano isto tako mlade nemačke vojnike, 23 nemačka vojnika su pobijeni zasede na pogrešan način. Onoj barbarskoj, satanskoj oblasti 1:100, 2300, a ne 7.000 Srba. Ah, šta ćete? Nemački komandant se malo zabrojao. Uostalom nisu pobijeni samo Srbi, nego i svi cigani koji su tamo pohvatani. Gospodine, vi ste cinik i vi ste nevaspitan. Tako čumuđe ne govori o čumuru kao što vi govorite o mrtvim ljudima. A vi zaboravljate ko je ovdje ko i ko je ovdje Ja sam armijski general i predsjednik vlade. Propali general i predsjednik propale vlade. U tom slučaju, gospodine, ponašajte se pristojno i onako kao što dolikuje vašem položaju. I samo vi nemojte ovdje podnositi neke hirovite i patetične ostavke. Hirovite, pa tamo je pobijeno 7.000 ljudi za odmazdu na 23 nemačka vojnika. Još mi kažete da vam se komandant zabrojao. I nek se zabrojao. Ko se ne bi zabrojao? Da vidi svoje vlastite vojnike sa vlastitim penisom u ustima. Vi ćete meni ovdje govoriti o barbarizmu. Vi? Penis u ustima, za ime sveta. Gdje to još ima? Uostalom, ovdje se radi o odmazdi na koju unapred i blagovremeno je bilo upozoravano. A odmazda je žešća, da bome žešća, jer je pobuna bez presedana po svojoj prostoti, barbarizmu i primitivizmu. I samo mi Srbi nemojte ovdje govoriti o barbarizmu. Samo mi to nemojte govoriti.
Radnje gledajte, patrulje se za komunističke svinjarije. Više ovdje ne događaju. Vi znate da su komunističke? Zato što sam siguran da niko drugi se komunista ne bi mrtvim nemačkim vojnicima uresivao zvezde petokrake u čelo. Gospodine, a tamo je pucano na 16-godišnje. Pa to se još nije obrijalo, gospodin. I to bi pucalo na Nemca. Večeras ili jesenas, ali bi pucalo. Pa onda nas pobite sve do kolevke. Tako niko neće pucati u nemačke vojnike. Ja ostavku dajem. Ovog sam se posla primio. Da spase što se spasti može, a ne da pomažem u sahranjivanju. Molim vas, smirite se, ja vas najljepše molim vas, ledi, smirite se, za ime sveta, smirimo se obojica, da? Smirimo se obojica. Važno je, molim vas. Evo, ja vam dajem svoju reč da će se s ovim masovnim represalijama prekinuti i da ih više neće biti. Ali morate razumeti nas za ime sveta. Većina naših vojnika je poreklom iz Austrije. Ovdje su im ginuli očevi. Morate sačiti, no, dobro. Povučite svoju ostavku, a ja vam jemčim da ovih masovnih represalija više neće biti. I za ime sveta završite, već jedanput sa tim komunistima. Kako da završim kad moje trupe broje 500 ljudi? Imate trupe Draže Mihajlovića. Ostavite to, molim vas. Imate vi Srbi opasnijeg neprijatelja od nas Nemaca. Imate kada bi ja kažem, imate. Gospodine, objasnite srpskom narodu da ima opasnijeg neprijatelja od vas. Posle Kraljeva i Kragujevca. Ili, moj gospodine, slabo vi poznajete srpski narod. I Kraljevo i Kragujevac mogu samo da raspale, a ne da ugase požar. To može da bude plodotvorni akt za Čehe i Norvežane, a za nas je obrnuto. Dobro, vrlo dobro. Šta onda predlažete? Predlažem akt dobre volje. Sjajno. Na primjer, da pustite veći broj srpskih zarobljenika iz Nemačke. Čoveče, to nije moguće. Samo u tom slučaju ja povlačim svoju ostavku. Vrlo dobro. Vrlo dobro, moj generale, vrlo dobro. U redu, Gosenović. Da povučete svoju ostavku i da mi vi lično garantirate da se nijedan od vraćenih srpskih ratnih zarobljenika iz Nemačke ovdje neće pojaviti u šumi. Samo tako. U redu, gospodine. U redu. A ja vama ne verujem. I pored najbolje volje, ja vama ne verujem. Kojim pravom to govori? Ama ne radi se ni o kakvom pravu, Milutine. O molbi se radi. Molba se ne govori tim tonom. I da znaš, Milane, ja ću u šumi biti za 5 dana. To ti dobar stoji. Nećeš. Očuvalo. Nećeš, naređujem. Ako mi naređuješ, more! Ja general, ti general, kojim pravom? A to tvoje predsjednikovanje. To možeš mačku o rep. Ja naredbe takvog predsjednika ne priznajem. Takvog. Hoćeš da kažeš marionetskog, izdajničkog? Hoću da kažem. Okupacijonog. Da, dobro, Milutine. Onda mogu ko stariji brat nešto te zove. Nema braće, kada je otadžbina i zakletva u pitanju, možeš mi biti brat 100 puta. Pa kako ne shvataš da sam ja tamo obećao, jemčio sam da niko neće od vas u šumu. Kome si jemčio, čije si ime jemčio, pa pola ovih ljudi došlo da odmah ode u šumu. Nije vreme za to. Nije vreme za to. Uvijek je vreme kada se brani otadžbina, uvijek je. Slušaj, ako jedan od vas ode u šumu, ni jedan srpski zarobljenik neće doći iz Nemačke. Hoće li kada srpske i savezničke trupe dođu na kapije Osnabrika i drugih zarobljeničkih logora? Hoće. Moj Milutine, ne ubija se vo štapom.
Pola moraš mladim u glavu, pa ko da razume ako ti ne razumeš? Đenevan si bojnik. A mi sad ni tog štapa nemamo. A o magi da si ne govori. Nemam na koga da se oslovim. Pola vlade mi je nesposobno, a pola fukara. Ja sam mislio da ćeš ti da podupriš kad dođeš. Podupirat ću ja tebe iz gore sele. Šta se ti upalio ko da si gimnazijalac, ko da te onaj Simović pujdo, šta bi ti ko Draža štapom nabika, onda noć na glavu pao pomoćinu. Ili kao komunci, pobio 2-3 žandarma, crvenu zastavu na opštinu, na crkvu, a kad zatutnje gusejce priši. I onda švabe čelikom kupaju, a na vatri suša. 100 za jednog, 300 za jednog bilo je u Kragujevcu. Ne može se više orati od srpskih grobova. Ko da vas dovede pameti? Ko? Ajde ti, komunci, to je profesionalni bašibozluk. Žilnik Broz Pijade, sve sami pravoslavci. Pa namjerno oni to rade, bre, Srbina, namjerno rade. Onda ćemo morati da idemo u Australiju, Ameriku po srpski rasad. Čime bi ti na Nemce? Pa ništa i nismo mogli 41. kad smo imali 1.000.000 vojnika i topove. Sad ćemo lovačkim puškama... Tada smo bili izdani! A opet ćemo biti izdani! Čekaj će nas prodati za šaku grčkih maslina. A izvini, moram. Ne pitaj. Oprosti. Ne pitah te kako je bilo tamo. U ropstvu. Kako je bilo? Bilo je. Hajde, ja svašta pitam. Kome je ropstvo prijelo? Može, bilo i tako. Ništa gore od nemoći nema, moji Milane. Ti u žicama, logori puni Srba, a oni ovde žare i pale. Ubi ljude čežnja i nemoć. Znaš se kaže, da mi se kuće dokopati pa da ginem, ta bi mi smrt teško pala ko pivo u avgustu. Nije vreme za to, Milutin. Kako nije vreme? Kako nije vreme? Kada će ako nije sada? Eto, Englezi zube istupiše pozivajući na oružje. Kralj, vlada u Londonu. Kako ćeš sutra prijateljima pogledati u oči kada se vrate? Kojim prijateljima? Zečevi! 50 novih neupotrebljenih aviona. Oni su iskoristili, potrpali rodbinu i otišli u Englesku da se vuku po banjama i hotelima. Sram ih bilo! A to što ne Englezi tupiše zube pozivajući na borbu, pa što ne pozovu Holandjane, Norvežane, nego nas. Dokle ćemo lako da ginemo i lako da praštamo dokle strpljen, spašen. Sad godinicu 2 ne treba niti zboriti, niti ramoriti, ne treba uludo ginuti. Kad se Amerikanci iskrcaju na Jadran, kad Baćuška ojača, onda, a i onda Jadrana majka, ako Rusi prvi uđu. Ali ima i tome spasa. Kako to? Da će Bog da se Amerikanci prvi iskrcaju na Jadran. Onda odmah treba praviti Srbiju, ni pošto Jugoslaviju, Srbiju, kralj da se vrati zajedno sa Amerikancima, ni pošto kasnije. A Hrvati? Eno im! Pa neka prave državu, ali onda će ih praviti kao poražena nacija. I to tek kad im se sudi. Sad smo se ortačili s njima i nikad više ako ima i jedne pametne srpske glave. Prečetvorili su Srbe i u Slavoniji i u Bosni. 500.000 izbjeglica hrani onaj nesrećni Toma Maksimović. Slovence dovodimo vamo. Valjda sad nešto razumeš. Važnija je sada i veća Jorga planina nego Zlatibor i Kopaonik. Da će Bog da se Amerikanci iskrcaju na Jadran i da nas Čečen ne proda. Da će Bog.
Dobro. Ja u šumu neću ići bar još neko vreme, ali da znaš, niti ću bilo kakvu funkciju obavljati za vreme okupacije, ni vojnu, ni političku, i to da znaš. Bolje išta nego ništa. Da će Bog da nas Čečil ne proda. Da će Bog. A ti, Milane, šta ćeš ti? Kad ovo prođe, Ja. uzdaću se u Boga. A i Nedići nikad nisu bili duga veka. Ako te taj tvoj jemac Bog izneveri. Pa ima ona kruška u dvorištu. A za štranku ćemo lako. Mora tako, moji generale, mora tako, stvari više ne stoje kao što su nekada bile. Ako Srbija hoće da učestvuje u novom evropskom poretku, mora učestvovati u njegovom stvaranju. Tako će onda i taj kolač biti veći. Ma razumem ja vas, gospodine, samo ne znam kako. A kako mogu Hrvati, Rumuni i Bugari da šalju svoje trupe na istočni front? Barem jedan puk, sam Nedović. Ni vod, gospodin Srbija nije u stanju da da. Ne može biološki. A kako mogu Hrvati? Moj gospodine, hrvatski zarobljenika u Nemačkoj možete prebrojati na prstima jedne ruke, a naših je tamo 300.000. Kada bi Rajh pustio Srbe kućama, moglo bi se računati na diviziju. A kako da ne? Ako bi Rajh pustio zarobljene Srbe kućama, mogli bismo računati sa divizijom na istočnom frontu i barem 3 ovdje u šumi. Tomu ispada ono, kako vi sebi kažete, seći uši, krpi. Barem jedan puk, gospodin Nedić. Gospodine, vi znate za srpsko rusofilstvo. Pola puka bi se prvom prilikom predalo. Da, ako bi to bili vaši sigurni, provereni ljudi, vi tačno znate šta ja govorim, gospodin Nedić. Gospodin Nedić, jednostavno ne mogu. Ja ne mogu da shvatim vas. Mi Nemci kažemo, pomozi komši da ugasi krov, da ne bi gasio svoj. Kada sutra komunisti budu tu na granici, uostalom, šta se to mene tiče? Ja imam naređenje iz Berlina i tako će biti, a kako će biti, to ćete odlučiti vi, gospodin Nedić. Stvorite mi puk kako znate. Za istočni front, gospodin Nedić. Puk kako znate. Kako si na kraju uspio? Ne znam. Povećane su obaveze u drvu, uglju, cinku, kalaju, bakru, malo sve. Kako to misliš da izvedeš? Ne znam. Ali znam da nijedno srpsko čeljade neće iz rova van Srbije, pogotovo ne tamo na istočni front. Znaš li šta bi radili pijani ruski kozaci ako, ne daj Bože, dođu? Da si samo jednog srpskog vojnika poslao na istočni front. Pa zato sam i pristao na sve. Znaš, Milutine, vraćajući se kući razmišljam, koja je osnovna patriotska dužnost svakog Srbina sada u ovom času. Da preživi, Milutine! Da preživi. Šta ćeš ti, brate? Šta ćeš ti, čovječe? U svakom trenutku ja sam spreman da odgovaram za ono što sam činio. Čak i ako me osude na smrt, neću žaliti. Umirući, bit ću svestan one više pravde koja dolazi sporo, ali koje još niko nije umakao. Dobar dan. Dobar dan. Šta sam ja tebi rekao? Vrag ove kuće. To sad mene tiče da sam ja u pitanju, ne bi ga nikad ni prešla. Došla sam da ti kažem da je mati bolesna i da doktor kaže da će verovatno umreti. Kako, čega? Doktor kaže da za to postoji latinski naziv, ali da se još zove glad i da se najlakše leči jelom. Zato sam došla. Rekla si šta si imala? Milane. Sad idi. Mislila sam da odmah nešto ponesem. Biće poslato. Ako odmah nešto ne ponesem,
bit će poslato. Ako bude slato, kao i za ove 2 godine do sada. Milutine, kad ideš kod Žinke, idi kroz dvorište, nemoj neko da te vidi. Gdje će ti duša, brate? Oče naši, želja se na nebesi, da sjati sjegme tvoje, da pride carstije tvoje, da bude volja tvoja jako na nebesi na zemlji. Hlijeb naš nasršli daš nam jes i ostavi nas dolgija našija, jako že mi ostagajem dužnikom našim i ne povedi nas u iskušenje, no izbavi nas od lukavog. Gospodine profesore, Pre 17 dana. Sedite. Pa što pobogu ranije niste došli? Pa žena izvesnom gospodinu dala 50 Napoleona i Cartierov broš, obećao je. Pa ste mislili sa 50 Napoleona da ga puste s banjice? Da, upravo tako. Pa ko je tu? Kažete mi ime to. To ne smem, nažalost, da vam kažem. Pa kako ne smatrate da je dovoljno? Samo da komunci učinu jednu glupost. Pa se s banjice ide na Jajce. A vi ste čekali 17 dana što pobogu ranije niste došli. Bilo me sramota. Ludi Srbi. Ludi Srbi. Dajte mi gospodina Cimovića, ministar unutrašnjih dela. A zašto je uhapšen? Pa šta da vam kažem? Pa istinu, gospodine Hadžipenčiću, recite mi istinu. Pa, dečija posla. Levičario je malo. Pa nije valjda komunac? Za sve, gospodine Hadžipenčiću, ali za tako nešto ne. Ja vas molim. Nemojte me moliti. Rekli vas. Slavsku ikonu ću skinuti i vašu sliku postaviti. Kao Boga vas molim, smilite se meni i mom jedincu, pa dečja budalaština. Ako je dečja budalaština, još 50 Apolona imam. Nemojte da tapiju na kuću. Ustanite, po Bogu. Kao Boga vas molim, smilujte se meni i mom jedincu, pa dečija budalaština. Koja je dečja budalaština? Vaš sin ima 30 godina, advokat je po Bogu. Kumi vas Bogom i Svetim Đorđem, samo vi to možete. Vi Bog. Stvarno mi je žao, gospodine Hadžipenčiću. Žao. Ali vi to morate da uradite. Vi ste dužni to da uradite. Vaš sin ga je tamo poslao. Da, vaš bata ga je tamo odveo. To čita Beograd zna. Da nije vašeg sina, moje dete nikad ne bi otišlo tamo. Pola vam je dedenja i senjaka komunjarilo i sin Jefte dedera i ribnikari, ribari i popovići. Pa dobro, zašto sve da se lovi na mom sinu? Vi ste dužni to da uradite. Nemojte slučajno da se usudite da to ne uradite. Vi ste častan čovjek. Istina je, gospodine Milane, evo, Hristovog mi groba i sinovljevog života, istina je.
Jeste, gospodine Cimović, i ja sam vas zvao. Mladog Hadži Penčića pustite odmah. Ne interesuje me, odmah! Ovdje se sluša samo Radio London. I zato, dragi Srbi, poštujte to što ste narod sa posebnim mestom u srcu vaših engleskih prijatelja. Svrstavajte se u redove maršala Tita, Moše Pijade, Johana Fischera i drugih iskrenih i pravih jugoslovenskih rodoljuba. Tamo vidite dok još nije dockan. Čas konačne pobede je blizu. I juče je moćna anglo-američka avijacija sa velikom preciznošću i bez ikakvih gubitaka uništavala nemačke vojne ciljeve u Piteštiju, Goještiju, Beogradu i Nišu. Na Vaskrs! Značajni vojni ciljevi! Balonijeva pijaca! Značajan vojni cilj! Čubura! Značajan vojni cilj! Porodilište u Kruskoj! Značajan vojni cilj! Sirotište u Svečarskoj! Značajan vojni cilj! Lažeš! Đubre smrdljivo! Te bombe od 2000 kila koje ste bacali na Beograd! Bicikl nemački niste pogodili! Đubre lažljivo! A ne! Poruka je to Engleza! Srbiji! Ovako ćete proći ako ne budete bili poslušni! Bolje bardak srpske krvi nego kap engleske! A Milan Nedić, on vam je izdajnik. On je u avione potrpao rodbinu i otečao u Englesku. Đubre lažljiva! Kakav je Daja, on je moj roditelj. Tako je, drugarice, roditelje niko ne bira. Zato vas lepo molim, ako bih mogla da ga vidim. Ne vredi. Bar na 5 minuta. Ne vredi, drugarice. A paket? Ajde, to može. Ništa od pića i ništa od hrane. Šta onda da donesem? Cigarete, toaletni pribor, posteljinu. I kad mogu to da donesem? Kad god dođeš. E pa, ja bih to donela onda sutra. Donesi, brate. E pa hvala. Nema na šta. Doviđenja. Smrt fašizmu. Drugarice! Izvolite. Slušaj, da ti rečem. Ovo ti govorim ko najboljem drugu. Nemoj ti sutra dolaziti. Ne trebaju njemu ni peškir, ni cigare. Slušaj, mi o tebi sve znam. I da se nisi kompromitovala,
i da s ocem nikakve veze nisi imala sve ove 4 godine i da ti se drug u logoru poneo časno i čovečanski. A oca niko ne bira. Ne trebaju njemu ni peškir, ni cigara. Aj sad ti lijepo kući, a da si bila nikom ni riječi. Malo prestaň. Ovako je bolje, veruj meni. Aj sad ti lijepo kući. A kad biste mu bar rekli da sam dolazila? Hoću. Ne brini. To ću mu kazat sigurno. Jesmo li se smjestili? Udobno se smjestite, ovo će potrajati. Tako. A sad, svjetlo, mrak, Draginja, malo svjetlo. Hoćemo li, da šta ćemo, kako ćemo, lako ćemo, jel tako? Tako je. Možna. Ja sam Milan Nedić, narodni neprijatelj. I ja sam Milan Nedić, armijski general. Ups! Ajmo i ovo na novo. Ja sam Milan Nedić, narodni neprijatelj. Lupaj, Draginja, lupaj. Ja sam Milan Nedić, kolaboracionista i kvislik. Rekao li ja tebi, majka, da ti je dolazila šćer, a? A da, rekao sam ti, svini. Hopsa! Ženca muža polivadi pruža. Hopsa, hopsa. Lupaj, Draginja. Ja sam Milan Nedić, predsjednik vlade za vreme nemačke okupacije. Ja sam Milan Nedić. Armijski general i zvali su te srpska majka. Ajde ti meni, majka, lijepo da rečeš što je majka tražila kod Hitlera 43. Ha? Da nije majka išla kod oca, a majka? Sve sam ja, to gospodine rekao, bar 1000 puta. Neka, majka, neka. Opet ćemo mi tebe saslušati sa dužnom pažnjom. Jer tako, Draginja, sa dužnom pažnjom. Kreni. Pa gospodin Hitler se ponašao poput vas. Kako to poput mene, a majka? Isto tako bakato i zlo. A šta bi ti? Počasnu stražu, jeli? Evo ja ti pjevam, igram, šta ćeš više? Volio bi kad bi znao da otpjevam svoje jao. Jaoj! Joj će ti i biti, sinko. Ajde. I šta ti majka reče Ado? Pitali te za zdravlje i šta si ti njega pitao? Molio sam ga da skine odmazdu 1:100, da da ustupke Srbiji teritorijalno, da kazni Hrvate zbog masakra na Srbima. I šta ti majka reče Ado? Lupaj, Draginja, lupaj! Ne samo da neće da ukine odmazdu 1:100, nego će biti 1:1000. I da su Srbi za razliku od Hrvata glup i nelojalan narod i da ništa više od Srbije nije tražio, sem da nekoliko vozova prođe kroz njenu teritoriju i da ako u Srbiji ne ostane ništa sem srpskih grobova, zato će biti kriva srpska nesloga, glupost, kratkovidost i niko drugi. A ti? A mene je bilo sramota. Govoriš, baš sramota.
Ovomu sramotu, Draginja, podvuci, ovo će ti posebno biti uzeto u talu. A Draža, jel te i kod Draže bilo sramota? Kod Draže me nije bilo sramota. I ovo ću ti posebno zaračunati, Draginja, i ovo podvuci. A šta si tražio kod Draže? Molio sam ga da se strpi dok njegove trupe ne legalizujem kao srpsku vojsku. On je za sve imao razumevanja. Tražio je pomoć u hrani i oružju. A kad je dobio pomoć, tero je po svome. Majka. Pa tebe je samo zbog ovoga do sad malo jedna smrtna kazna. Mi ćemo tebe, majka, morat vešat pa streljat. I obratno. Može vam se! Može! A ti bi s nama drugačije, jeli? Pobio si nas više ti, no Hitler! Lupaj, Draginja! Jesi li ti, majka, 25. aprila 44. rekao: ubijajte komunisti i seme im zatrite, ja zvonim na uzbunu. Gdje si, majka? Gdje si? A čiji je to narod, a? Biće komunisti su Eskimi, jer li čuvar kućo narodna. Jesi li ti, majka, rekla novembra 41. pobijte komunističke vucibatine i pljačkaše? Jesi li 18. februara 42. poklanjajući zastavu beogradskoj policiji rekao: danas, po nesreći našoj, vi imate da branite Beograd od crvene aždaje komunističke. Gonite tu čumu nemilosrdno, uništite tu crvenu kugu, ne bi li Srbin živeo. Jesi li, majka, ili nisi? Jesam! A sam vas prethodno molio da se manete belaja i da ne terate narodu pogibiju i preko radija, i preko novina, i preko ljudi. Šta bi ti, od Jordan, pa da se drugi bori za tvoju slobodu, a? Sinko, lako je otačbini dati život. To boli sekund, dva, ali nije lako dati obraz, jer to boli i u grobu. Vi ćete me sada streljati ili obesiti, pa kad to učinite, bar 1.000.000 ljudi bit će mi zahvalni, jer su ostali u životu zahvaljujući mojoj izdaji. Znači, drugi krv da li je za tebe? Srbin si li ti? Govoriš. Vidiš, to nama ni malo nije bitno. Nama Srbima? Nama komunistima. A, Srbin si ti, Srbin. Mi smo ti kao korov. Što nam više seme zatireš, više nas je. Srbin si ti, Srbin. A što ti, majka, nas komuniste toliko mrziš, a? Pa zar je i zato potreban razlog? Posmatrao sam ja ruske emigrante i u početku nisam mogao da shvatim sistem kome nisu potrebni umjetnici, slikari, vajari, arhitekte, pevači. Onda sam razumeo i molio Gospoda da kuka udari u srpski narod, samo to ne. Što je dokaz da Boga ili nema, ili je na našoj strani. Ludi Srbi! Ludi Srbi! Sad će Srpkinje rađati komuniste, a Hrvatice samo Hrvate. Pa onda jednog dana Jovo nanovo, sve ispočetka. Ajmo, Jovo, lupaj, Draginja. Ja sam Milan Nedić, narodni neprijatelj. Ja sam... Smem nešto da vas zamolim. Samo ako nije bezobrazno. Draginja, donesi čašu vode. Izađi, brate! Htio bi nešto da te zamolim. Na takvom si položaju, pa sigurno znaš. Moj sin, Dušan Nedić, da li je šta? Pa znaš.
Jel on... Da li je on... Jel on bio s vama? Aj sad ti blagoš menu ćeliju. Dosta je bilo za danas. Bez straže. Sam. Put znaš, šta će ti ko? A ako... Sinko, kad shvatiš da ne bude kasno, Druže potpukovniče. Šta je? Šta je? Stvar je tome da general Milan Nedić više nije živ. Gde ti ono izveštaj o samoubistvu? Stavi današnji datum. Lupaj, Draginja, lupaj!